kan magitemo mi rwol mate eno mi na wajo botu ni ka winyu wan wajo ni ocho no waneno ni gina rach peye ka gina rach tie wan kwanyo yo kita chek mer kere wachere parliament chi wajogo process mecho ngam dong pira tek ni pecha waduju lok wan bere politics na le winyu won ko wajo lok irrigation ana cher wa pamuza paris ate report ke we ni ana ye me chung botu kan me wachi uni ana ngeu matini lok irrigation petie me kwanyo ngam yan gi becho title me rapori kitika kor cho title winyu lok lit ka dok cha me cho title na pocho dok kitika bolu na do ngom me mer chala tela per tekni wan lo tera miro nge ngom wan lo ko wa me agiri ne amer wunu nge ni lokman ma wunu ti lok kuma pa lok pe lok matiri wan mer gol lok ikitelu reweng ena mi wan cher wa state house iker judiciary commission inquiry lok ma agiri ma wan wa go government ticket man me achel ni wa mer security du bod wa ma ko ye commitment ni betiri ma rio wanya ni ngat ma do ni ngom pa chulu miro a ka ina chulu me do ngom pa mare miri a me ade wale go government ni kwan apa ke berpale do ka berpaluak piene gi miyo kenyo ka berpale kar malwak te kam me agigna wanya ni wamir ni apa be district pira kene mano pe ya muro ma pe ya jumani ma wego ngatu mo be bir ka nyar lwak wa kenyo government be kwanya apa be central government ka ki chako process in wen ki kenyo ene lok ma pera tak mata man lwak wi petien lo ka wano lok bodu kanyo pe ka tich wunu nge ne ma prime minister bir ya moro ni de ma bit ene nda pa ya bit me ma habukaro dong pe mir na ngar mo ya pa o mero kar ki wan drita o balle mano pe yupe ene kit wana be chuin el wakwa petien lo ni watika bor mego wana tika waja ni kallo matia ti ye kallo mapeti ati wadege anapoe